Nyamisha wo sedane da wonya ebreje edwa etie yen ewo eyeye fidie kase ye eso na sabre ya mene wo ekase ye de ne ekokopie mu ewo eye Nigeria krodua no emu ede amamu nim se ekokopie mu Nigeria de a ensem dodo na ya na eta ekoso na ya na asefem na arehopa eye na sabre yi mene wo ekase na sini abaya an anidin ede eye omoni yi boluwa tife ai sabre wato nananom ewo eye ense edo na ekwan a wonam so ede to nananom ewo ense edo no na chese akwakoye eye arehusempa eye se wo betiti wo mowremu ebehwe na wode wo baba ebekọ eye ntoaso sukum se eye university ana se eye teacher training nursing training na wo behwe na wie na afa ebekọ akọ akire no na nipa bonfo bi ebeje ne kra edi afri eye ne nsam abra sebio wo owofo ano wontimi enya eye wo breso aba because ye say ye hwe ye ma ema wo mo esi efifi se de be ya ye nkwada ye nso ye ba be hwe awofo ama wo mo esi etutu na nso so ebra wa hwe akwada ye ama na esi efifie na wa wo san so hwe nyame anim na wo sa sie wo ba na chese akwaya arehosempa eye na odofo yeni aba ye kana asemi na chese enche ye bia na wo mo congratulate no say for any induction and oath taking into nursing and midwifery council of Nigeria ehwo na chese wo mo induct no ewo na ye okopie mu ewo ninth club bia ewo eye oyo ai eho na wokọ ye mwamuni mwenemma ye ni anije ya na se ye di na mfufu achi ye kochele ye koyese ye na chese ne wo no nso okopie mu ewo eye ninth club bi ase ewo ho no me ne wakoje na ni fine womo ne no ko ye de sabre mi ne wo kase entimi ememeto edwa ede nanso so ye video no so devastating no ntino momfa nche ye entimi emfa enchom nanso ni mfonyi no de na muhunu ewo screen no eso eno na wo kopie mu ewo night club no waje na ni awie wa free night club na se che although over the premises of the night club but woni outside the night club no ene wo mo ekokohwe ya abaye yi a wo ginani ene nipa bonfo bi ekunu enye anu nko wo nkunu anasebio na wo de enso ai wo masanso yi ede aka wo beka se de na muhu ye de ntia meka se eye mu video no ye ntimi mfa nkyere mu no kwan a wo mo fa so yi na wo de no ne se de no ma ni nyina ewo mu enya de se ni nyina ye betimi ede akyere eye mu na eno ena eye night club no womo empanifo womo di disclaimer notice abeto abonti because womo say ye de ekoso no enya de se womo nim ho hwe esanse eye timamufuo no womo ebo womo esobo pan eye kromafo no ebo womo sobo se womo enim ho bi because obi etimi aba eye wo club na we free ho no na ye within some minutes and hours na se ababe hu say ye kuno ede na to eye premises wanya say even outside and say ye premises one more na the same yina no yetimi ekunipa na sanso ede na to ho no mo dia na chese ne wo mo ebenim eye ehu ebi na no na nam so ama eye wo mo de wo mo ensem no ebi ababetu eye eja na wo mo disclaimer notice a wo mo ede eba no do for making kan ede ama mo se de esem na efata na wo mo chire mo say it saddens our hearts to hear about the tragic events that happened to some customer after leaving our facility. However, as a night club, we cannot take responsibility for incidents that occur outside our premises, although our thoughts and prayers are with the victim and their family. It is important to clarify that the incident did not happen in our facility, and neither was anyone trailed from our facility. The appropriate authority are on top of the situation as we write, and we believe that justice will serve at the end of their investigation. Our night club patronizes the safety of all our patrons.
Our venue is equipped with top-notch security system, making it one of the most protected facility in the city of Ibadan. We are proud to share that our establishment has operated for nearly 2 years without any tragic occurrence. This is a testament to our commitment to maintaining a safe and secure environment for our valued customers. We will continue to prioritize the safety of our patrons as we strive to prove an enjoyable experience for all. Absolutely, this is crucial for the government and the security agencies at work diligently in preventing incidents like this from happening. Collaborative efforts are needed to ensure the safety and well-being of the community. Together, we strive for the safer environment for everyone. We understand that this is a deeply emotional and difficult time for the families of the victim. Our heartfelt condolence goes out to them once again during this painful period. May they find strength and support in their loved ones and community. Signed by the management. Not just any other form. Womo ensem a womo de aba betu eye edwa eno no eye kopak ka pano womo ene tro sa ensem no ede ebaye agese womo echiremu a for 2 years ni a womo estate yes womo operate as a night club no enya de say sa oye ne binumu say akoso ewo womo empotemo hono mu ananse even womo premises hono mu and even abaya no sebio ofri womo facility hono mu ansana sa eye wo hawye eba ena from eye trees no so no ye mpanifo ananse won hwehwemufo eye hwehwemu no so na nya de say sebio wo bia sebi na owo hono mu ho ayeden akoka eye adwama no kire se womo ensa eni eye emu nanso mo ne abusua ni nyina no wombema omo ye akoisan sei no eye den ade se enuoma binum sei ebetimi ayeden esie because abaye yi bra wo no wo lidi ye ewo ni university program mu ne ma me krampo ewo ekọ no mu ebiaje so womo kokọ celebrate ye na se ne wo ba etimi awie esko obeye adwuma na wape bibi na se sei na ebe kodea na je sa kwaya areho na eso so mbetimi akasa womo de womo ensa enyeden eni eye de ekoso no emu na enso so no se de mpanifo eni hwehwemufo ede enuoma egu akwan mu a womo etoto eye enuoma no de befiri mu ede ababia ne se de ensam no ebekobia no so no womo ebema eye etiefo anase womo de baba beto abonten na eni nyina nso so ye ni ehunu de etuemu ebe because we de enye kwam anka womo eku no keke ena omugya no ho no ena ye hu ne body part bia mpo se ayira de anka ye beka se o bia nipa bonfo bi ena to hye ne so na bia apere bi na bibi baba we de ehwehwemu kiremu anache se abaye yi na wo de ye yi na che se wutimi hu se enye kwa wo bi ena ehye da bopa anase sebio ebia na wo bi ena ayede atua se ye hia oba wode ye de kwakwa akoye bibi enti ena ekwan bi a wo befa so ena oba nso so akopiem wo night club de mo amunim se tipsy obeye bi kakra enti ena nya che se kwan bi anso so wo mo so befa so mo so benya no wo mo so enya ye na eno na nam so ama ebinum a kire wo madwen se na for 2 years ni muchi mu na se mo se eye mu security eye top notch dia. At least I was munya eye CCTV cameras around. Ebetimi aboa ama neoma ye den etimi akoso hwehwemu etimi akoso etimi hunu nipa bonfo a omudi sa eye bonen because for all you know ebia na da bia ekoso but enam say enkoso wo premises on manunti ena bia munya den mu hunu ye nei abayi de na chese na ehu behia ye nua bi dia wode eba ye osi Jolly Hub or say but this is evil. The club should have a CCTV footage at least so the right people can know who she left the club with and ask questions. Nobody deserves this. Anyway, may her soul rest in peace. I said yeah walk and was say I was saying can you woman would do one more den eba nice club hono. Enkrofo wo no wo mu ewremu
woman na wo ye de wo no wo mo associate e wo night club no ene wo mo asebio wo no wo mo epie ye no e wo say anka at least CCTV footage bi enye de emwa na wo muntimi emfa ehunu ice fire e de awode e bai wo say saw a video when people were gathered around her lifeless body and none of them could cover her up. So sad. We are all making videos and all sorts of comments. Okay, no so ne dear no. Obi so does it funny enough. No one posted her pics in the alumni group on her graduation, on her induction series. My condolence to them though. No so e dey o say anaje say abaye bra ye an induction ni ye nya dey so obi apost ye ba wo wu ye ana say ne mfonyi ana ne videos ba bonten so what na nanom e won se do de ne na che say obi anso so ye bi obi nso busa say they aren't seeing anything yet. These are shallow ladies. They try to be decent girls at home. Ono so e de no so akere na yo hu ne say wo mo so tutu bra na na bia se bi wo mo elbow nanso wo be kom na bia ne maame no fro say ne be die wo ye decent e ma nanso so se bi say wo bi able tutu bra na say wetimi awie ne nursing ye inducting no I say at least na shawo no cramp no class o na just wetimi say we no e bia wo bo ashawo na enya say ye bia ye support say ashawo ye nanso so say even e bia wo bo ashawo no cramp na it will be like circumstance bi and I say bi nti ene man na ede ne hu ewura mu a wo gidi ye say wanya adwuma pa bi ye ana say senka ne nsa so adwuma pa bi mu a enya de say bia wo beto asa ashawo no de abrabo no so nanso ni nyina mu no awofo ye ma ye ni enko ye ma no ehu wanyini say den cramp na at least na na monto ene ne nkomba ye ni mu enyina no ye nhwe na ye hu ne namfofo wo ne wo mo enam okọ ba bia wo kra anasa wonkra because me gidi yes so wokra ne maame ana wo bi se me ni nipa sumasi ana me ne wo benten pia kwa hanom se ya anka eye oye ne yisi ya na re husem yisi anka maame betimi aka se wo frame me wo ka che me se wo ne yonko sumasi ana ne yonko eye ana bi ene ka se wo mo ekọ eye ahanom se enti ne se ba bi okoko wuda ye ne ye honom de ene enyim mutimi busa sankrofon ba wan frɛ na ne maame nim na wo mo ne no enam so obi anya na dwen so obe oni app na watimi abekire mu no kuri bi ewo mu because it's so pathetic ya se obi a obenya gidie se me na mayonkofo ekọ baabi na be kwakọ wie eche na se ye wotiri mu pobi edi etia ye ma ye ni enda ho se eye abo wo sanse nipa ye no wo mo enam wo ma ye no wo mo ekọ ede eba enye wo mo nyina ena ewo eye adwenpa ede efa eye ye ho ye be no makomnya yi so na ya ma abusua ene adofo nom yakọ na ye nkan so hunu se oni ado na ye enti wo dwen boni afa woni ho abusa se enti so wona ye de ye wa ebe ye wodana adwenche no na wode abanso betimi do condolences afa comment section honom ede amay like videos na share on all the social media platform no eso media ene ekia sikapa makrama